हौजे स्टोरी कलेक्शन यूट्यूब चैनल बुताबीरिबा खुदिंगमपु खुरुमजरी हौजी पुंग मापन मखाई ताखिबगा लोइनाना खनबा पाव खरा खंगनजरी कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की मफम कयादा मैरागी लिली chtkhre इपा इपुसिंगी खुंगुल लिदुना मतोइबा तंगतु लैताबा मणिपुर अमा वेहलसी एसरदा तुतेन सदाउन दगी मंगानी जब नुमित तसु लंबी थिंगबे खुंगजंग चंगसिनखी तोंगलाउबी की थौदोक्ते मिसी मिना याहनखिबा अमदी असुंबा वायेम पियु मिहातपसिंग चैराक पियु हाइना चंगसिननरिबा मियांगी खुंजंग कयादा सिक्युरिटी फोर्स अमदी मणिपुर पुलिसना चथरिबा कायेबा थौंगसिंग यानिंगदबा फोंदोक्तुना ngarang कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लैबा वाइखोंग थोंजाव येलांगफाम पोपी कोमला खोंग थौनावजम यांगदोंग की मैरा पाइबिसिंग सिंदुना मियामना मैरागी लिली chtkhre अंगा हापा कुपी नार्को टेररिस्टिंग अहक चैराक पियु मिचम हापा कुकी नार्को टेररिस्ट खुदक चैराक पियु मिचम हापा CRPF चैराक पीगदबनी इंडिया गवर्नमेंट की अरोनब लालों खुदक हंदोकदबनी हाइदुना वाइखोंग थोंजाव कोमला खोंग अपुनब मैरा पाइबिने सिंदुना वाइखोंग थोंजाव की एरियादा मैरागी खुंजंग चटखिबनी लिली अदुदा अखोइगी लेबाक अखोइना ngakani अखोइना निंगतमना हिंगनी इंडियाना पुक्सी वार तौदुना मणिपुर स्टेट टेररिज्म थवोंग चथब खुदक लेपकदबनी येलोमी मुथनब इंडिया की पुलिस खुदक लेपकदबनी गो बैक सिक्युरिटी फोर्स मणिपुर मोखै कायब यारोय लॉन्ग लिव मणिपुर हाइबना चिंग खोलाव गया लाउखी लिली अदुदा सरुक याखिबा मना हाय हौजिंग मणिपुर दा थोगलिबा इरांग असे अखोइ असुकी मतिक यानिंद्रे मणिपुर गवर्नमेंट मणिपुर की मियाम असिबो असुकी मतिक तमथिना ओपी नैबिबा मिचम मियाम दा तौबीरिबा थौंग असे असुकी मतिक यानिंदे हाइबदो मैरा लिली असिना फोंदोखिबनी हाइखी येलांग खामपोपी थौनावजम जानदोंग की मैरा पाइबिसिंग अमदी मियामना चुमागी मागी खुनसिंगदगी मैरा लिली लागलगा वाइखोंग थोंजाव कोमला खोंगी मियामना थोंजावदा पुनखी हाइरी इसागी अमदी सागैगी येक सलाय अमदी पारी पुरी निंगथीना खंगबा अमदी योखटबा मथौ ताय हाइना राज्यसभा की MP निंगथौ सनाजाव वलैसेमना फोंदोखरे वाफम असी थौदाम सागै अपुनबा लुप थौसाल लिंखटखिबगी अनीसुबा फाउंडेशन डेगा मरी लैनना थौदाम सागै थौगलोल अमदी खुंदालोल हाइबा हिरम असिदा पांथोखिबा सेमिनार अमा हौदोकपगी थौरमदा महांगना फोंदोखिबनी खुराया थौबा कम्युनिटी होंदा पांथोखिबा थौरम अदुदा निंथौ सनाजावबा लैसेमना हाय मतम अमददी सागै अमदा अंगा अमा पोपा लुहोंबा युम पालकपा अमदी लैतबा यावबा मतमदा सना कोनुंगी पुयादा सागै अदुगी मी अमा लाक्तुना इंखटनरमी अदुबु हौजिक चनबी असी हौजिकी मतमदा लैत्रे मैतै अमा वैना येक सलाय लैबा मरमना सागैगी पुया सेंगपा याबा मथौ ताय इसागी अमदी सागैगी येक सलाय पारी पुरी निंगथीना खंगबा अमदी योखनबा होनसी हाइखी हानेगी मिनिस्टर ओकम हेनरी अमदी थौसाल की प्रेसिडेंट डॉक्टर थौदाम नंदा बाबूना सरुक याखिबा थौरम अदुगी मनुंग चन्ना नौना सेंगो सागपा लोयरबा थौदाम इबोंग मखोंग संगाबगा लोइनना इसोरदा थौनिखी द्रोंगलावी थौदोक यानिंगदबा फोंदोक्तुना था सिगी 18 हौदुना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन खरना कौखिबा नुमित मंगानीगी टोटेल सदाउन ngasiगी अरोइबा नुमितसु तंबाकी तोंगा मफमसिंदा लंबी थिंगबगी खुंजंग चंगसिनके हाइरी इम्फान उर्फुल लंबी खुराई चाइथबी लैरक मपा यावना तोंगा मफमसिंदा मियामना ngasi अयुक्तगी हौदुना लंबी थिंगबगी खुंजंग चंगसिनके अयुक पुंग 13:30 रोम ताबदा इम्फान ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम अमगा खुंजंग चंगसिनलिबसिंगी मरकता अकनबा मोंगदा मुंगनरकपदगी पुलिसने इरांग अदु कंट्रोल तौबा टियर गैस सेल कापतुना मियाम अदु तंखाइखी पुलिस टीम अदुदा चखरबा मतुंगदा अमु हना मसिंग यांगलबा मियाम थोलक्तुना लंबी थिंगबे खुंजंग अदु मखाताना चथखि हाइरी खुंजंग असिबु सगवलदुना उरिपो कांगचुप लंबी सगोमन तेरा लंबी बामो लेकाई एरिया मयाई लंबी तुंगान मफमसिंदा मियाम थोलक्तुना लंबी थिंगबा लंबीदा उवा मदी योना सिंगबा फैजिंदुना खुंजंग असी चंगसिनखी सिक्युरिटी की माइकैदि खुंजंग असिगी मनुंदा काय हेंबा थोनिंदबा थौदोक थोक्तनबा सिक्सिंग थौरांग लौखटकी हाइरी
Manipurgi Human Rights Group na UAPA gi notification handonaba demand tawkhre wangkhai meiraba madi magi khongloi lamisingi mafamda hikalekat tamkhre mafam kaya da lambi thingduna khongjang changchin khre Manipur government handak unlawful activities prevention act section nimphumdoi a sananaba thokiba notification ado khudakta handu haina YFPISR Youth Forum for Protection of Human Rights na demand tawkhre YFPISR na press ta thopa seron amada hai Manipur government gi home department da tha sigi kungani thoida thokiba notification ado yamna thamoi kainingai oiba khunthang amani ek aduna security agency da mi phaba amasung thiba humbagi thabak pangthokpada ahemba power piribani government asigi asiguma thong asina miyamda kiba phone bagini maruwaina hauji state asida miyamna khongjang changchinuna lairibani Manipur da changsilaiba protest asi pigliba ngang ani bongi attack chathaduna hatkhiba amasung protest tawba mi ahum hatkhaba matungdani miyamna protest kaya tawrabasu khudongthiba thawdoksing aduda chenaba mara leibasing phaba madi masak thoba thabak tawbagi process ti masak thongna uba phangdi hairi thokiba thawdoksing adu case NIA da sinarabasu sumba wayem puthonaba amasung mara leibasingi mathakta matik chaba chairak pinaba amadi kanglon chumna inquiry tawnabagi demand tawraduna peace oiba protest ya chatharibani hairi YFPISR na makha tana UAPA gi section nimphumdoi A asi hojik oiba phibam asiga chanaba watli maram aduna mari leinaba authority na miyangi khudong chadaba singda ahema miyang changadabani handak thokiba thawdo adugi matangda mara leibasing chairak pinaba thabak lokhatpaga loinana miyangi hak ngak senduna thamgadabani hairi Manipur government na UAPA gi section nimphumdoi A sinaba notification thokiba ase khudakta handokbaga loinana mi hatpada senaba sing phaduna chairak pinaba akanba thabak lokhalu masigi mathakta peace oina khongjang changchilliba singbu sohan danabagi damak law enforcement agency da kanba poktak piu haina YFPAR na cherol asida gabangi pung chingchilli sahi khudingi pangthokna lakpogom People's Museum Kakching amadi langsai thongna Kakching ga punna sinduna lising masani pangkhutama maurama thoigi epin kolumdoda British ka sungna kiba landa mama leba ki damakta thawaina pontha pikhraba wangkhai meiraba pola amadi mahaki khongloi lamising laikhidabagi chama kuntha manga suba ningsing kumon thoram asi ngasi ayu Kakching gi machin manau ching da leiba wangkhai meiraba amadi sakhangaudraba mahaki khongloi lamising gi ningsing kubamda pangthokre People's Museum Kakching gi president oiriba Kakching AC hanagi MLA Yengkhom Sursanda SDPO Kakching Kundapam Hemabati MPS Social Worker Khitimayum Kennedy langsai thongna Kakching gi convener Rajiv Khitimayum Masachanu Kakching gi president Dr. Moirangtem Pramodini People's Museum Kakching gi secretary Medina Mayanglambam wangkhai meiraba gi sagai gi alsing atai kayana saruk yakiba ngasigi thoram aduda athobasing asigi mafamda miyamna hikalekat tamduna ikai khunaba ukhi Arambai Tengo unit kuntaruki kangbu su thoram aduda saruk yaduna general salute piki naurem neta maitaina wangkhai meiraba gi aroiba lamthongi matangda pena setharon sakhi hairi thoram aduga mai leinana ex MLA Yengkhom Sursandra na hai English sanipa maudama thoita British na maikai uhumdagi Manipur da landarakpa matamda Manipur gi konungdagi akalla thau thaduna lan ngahanki madugi manung channa wangkhai meiraba bu tumu romdagi lakpa British lamising ngangnanaba aron balambida lakuna Kakching palen jaunaba konaki wangkhai meiraba masung mahaki khongloi singna lising masanipa maudama thoigi epin kungani thoida Kakching chumnang pata yorokuna mafamda tengo saduna laiki pawadu palenda leiba British lamisingna khangkhibadagi mathangi numit epingi kulungdogi ayukta landarakuna wangkhai meira masung Kakching dagi ama yauna mahaki kholoising ado Kakching machin manau chingda aroiba yahu tankhibani Ronglawigi thawdok adubu yaningdeba phongdokna Manipur numi mangani sumna chathariba total shutdown sogatuna amadi Urkhun district ki
TM Kamsonggi Mihar Yaningdaba Phongdokduna National Highway Chang 63A Imphal Mayang Imphal Kakching Lamkhai Lambi Mayai Lekai mafam kayada miyam thulaktuna lambi tingkhre mayai lambi da leiba samuro wangwai lesangkhong kabui khul thongkhong Lakshmi Yumnam Hoidrom Akha Lekai Paubitek amadi Mayang Imphal Khongai gi Maira Paibi amadi club organization gi misingna mafam kayada mayai lambi tingki adumabu tangai phadaba anaye luhong khongdongba amadi thawdo watho essential service ki kopthok singdi komthokhi hairi sengmaijing hangul thongam sengmaijing mamanglekai ningon khong amadi khoidungi akoibada leiriba club organization amadi maira paibi singa punna khusamnaduna mayai